Angelo kunati gikundi kia corona theteri bakyo to akaunti ya Meru bachimirite na kureana na mubango yongabana wa karaya kawira mwangaza yo kolea bakienda rwangiro kariane ndi kuinga buru mubango yo bono nyuma ye karekara Jumapili ndero nterechia Kagoma Centralment na gukurikana atenda kaidato ni chauriro na kugura rwabone ne gikundi kimwe kirake direte ndi kamatite madaga na kuaba karekara mwangaza umo atana ba kurikana na gututira utoro ndeni Chibitari ya Meru General arikurwa nindakai muduri muriuki na utoachio. Mendiongoro wali gavana wa Meru Kawira Mwangaza tukuye kiumia kuthwa kinyite Kagoma na ndionekana atongere twinda kakathumba wete ibanga na ingi mitalimbo na Kawira Mwangaza onekana kiwa wengwa baba kaba mukaritie na wakati yetu kuona chile bata wakati na vena karitie ground moja kwa moja bona muntu na mantoja hapa ugera na baba karitie naito balinga karoe na gikundi kimwe kia mbembe ne kuru bachumiritie akutha bakiandikira county commissioner Meru Baruga na mwana mutongire borithi ya nene county Meru bakiwa nandi Kawira Mwangaza atibiriko wakanya kakuthia micemani iji nontuke kuonekana inogwati. Former Governor Kawira Mwangaza ariugaga kuingirwa atira exercise democratic right yewe but itokona ga utumira ndaka chieto na na beto bothoku la ile bakamatithia ibanga na machetes na rungu chegweta kura akari ta baba arigia Kagoma tariki 24 Sunday ethira itokona ke video ile yoketwe na wangu nto na live mbere ngarewe kwari na ndaga ikomatete rungu na youth no tumia na beto bothoku no nto abagora nchobi na kubanenkera rungu bageta kurana na uwe michamania na wetete akiuga gagokorea utegokorea na bamiro akuthukia indo akureta Meru na kuinsight anto na hate speech kuandika petition yetu na barua yetu kiri county investigation department no nto bakira getanite out kwa criminal activities ko batwe to demand justice na justice number 1 ni ati okolea activities irachi atan kwa criminal activities tutakwenda kuigwa sande kairi kuena okolea kairi no it is a band affair criminal investigation department in evidence enough that eje oteo kolereo amna bubu marwe kidure kindiki na rugite mishemeni iji na kiraba kona nandi ni minister okaria Kipchumba Murkomen edwa kirikithio ntububu. Honorable Kidure Kindiki sanctioned Kawira's okolea activities and serious ban was enforced. It is shocking that she goes ahead with the aforementioned banned activities while the ban has never been lifted. Sheria neiterwe kana ban nedithirwe 2023 rira makiri ng'ombe orairwe na Kawira Mwangaza erwa mantu ja kolea jathire ntije atonyerete mirango nyuma na kwambia mantu ja kolea kaire na tukona kolea eje uteo kolea ro siasa aramba ugitina ndi kwina muthoko omwe ukuriro turo Chibitari nene level 5 nyuma ya kuona mpuru antereche Kagoma na o jabu Kagoma ndakanira rungamire yoria Kawira Mwangaza mbingi ugochona tuna governor mweru ogweto mutumanto ithinkia defense forces yeu nera mu atakire na mundaka yewe gwetwa Roni Kimathi na arua ere Meru General ICU aurinta mporwa ekathetina nyanje na ariorwa mporwa eniki nonto na gwetikiri na kuga ati Kawira Mwangaza kanya kaweka kwa Meru kathirire former governor na we respect human rights na maisha ya muntu nonto dai mwana omo wetwa Roni Kimathi na mami ICU after kuhorwa na metalimbo Kagoma tariki 24 Sunday waka atugwiriko nengero baruga enge kana permit yenge wetekeria endera na mechamani ya okolea mwenga thairia ukethwa we peaceful thairia ka ensure ekethwa peaceful na etethwa yekosa any harm to the communities that are around there. Baba ni aciari na ntubae banja bakirikithio ntububu ndi brother Roni Kimathi urandira ringiro thimu igoro ne antuba kanise Kagoma na au ndero ga kurawa ndarume bikibiki ndachwa chore bakoto na maturera na antuba Kawira bomura ndarume bikibiki yakoto na thaka inge tomuthaga na tugitare ari aringa ngi ate kumba kwaria
ndamujukia ndamujokia mwanga cibitari general undi turetire achore bakwa banda na mabo atata tumushughulikira kuma ge cibitari na ndi ibatu injustice tukuromba yitara ko icharete oni ningi noro ni Kimathi na Dennis Muriungi ona ndira ringiro thimu tuku tha gintu tha inyanya cio tuku ndero uria rone ya uragi uria orain kuma na ukagoma na ndi kuma roire gwakwa iroire ngararoire na ndi kuma ndauma roire ndeja kweja thai na ndi nkija mwana ari ntukoma ate na ndi ankuria mwana okwa ntwiro yakiewe ngoromba akie mwana uoneka yoneka Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiriri wa Kangangi.